Kunabantu abangifisela okubi, kunamaphosti nje bengiwabona bethi hayi kuze umasikandi uzolawuleka kumele kube khona indoda ezolala ngoxolo manje sesikhathele. So kunaola in a second le nto yenzekile ngathi kodwa Nkosi yami ngenzani, yini le engiyenzayo, uNkulunkulu engibusise kangaka, ngishoda ngani ukuthi ngaze ngenza into kanjena. Ngithi uNkulunkulu sengiprovele kaningi ukuthi umuntu o-attack mina uvela aphuphe nje phambi kwabantu bembuke aphele nje ngoba ngisuke ngena hloso noma ngisuke ngingaze ngimone emavikini nje ambalwa edlule ngaba nephutha kakhulu. Ngiyajabula ngoba umfowethu uQuality wangixolela futhi into ayisho ngesikhathi engixolela sixoxa wathi Mpongose angikwazi unamaphutha futhi angiwazi unxa wakho futhi akaze sihlangane nawe kuthiwa une-attitude uhlezi umuntu oyedwa. Angeke namhlanje ngokuphaphalaza ngokwenza iphutha elilodwa bese ngithi mina ngizokubambela iqhubu. Kunabantu abenza amaphutha nsuku zaphuma benconywe abanye bebizwe ngeinkunzi ngamaqhawe, kodwa namhlanje mina ngenza iphutha isizwe sakithi ngilindele ukuthi singixolele ngaloko ngoba angiyena and nami kufuneka abantu bazi ukuthi njoba ngikhona ngibhilidile nginje kunabantu abazoganga ngami ngendlela ezahlukahlukene. Kunabantu abangifisela okubi, kunamaphosti nje bengiwabona bethi hayi kuze umasikandi uzolawuleka kumele kube khona indoda ezolala ngoxolo manje sesikhathele. So kunabantu abaningi abangibambela inhliziyo, kunabantu abaningi abafisa ukuthi abathi kanti niyozala enze nini iphutha. Kunabantu abaningi abathi lo mfana kanti yini yena walokho ephumelela nje yabo ake kuphumelela abanye. Kunabantu abangasafisi okungibona ngiphumelela, kunabantu impumelelo nje nami asebethi nje hayi lo muntu usenjengeqembu elithile lebhola mhlawumbe senjengeSundowns kanti yena yini ewine njalo kungena mangabe edliwe bese celebrate wonke umuntu. So ke ngifisa ukusho ngane zakwethu lesa senzo esenzeka ngoba akaze ngisikhulume kanje nginibhekile. Lesa senzo senzeka ukuthi ngibonakale emphakathini ngiphakamise isandla ngixolisa kumdali wangidalayo, ngixolise ngimama nobaba, ngixolise esidalweni sakithi, ngixolise kwabakithi nabasekhaya komama, ngixolise kubangani bami, ngixolise ihlobeni, ngixolise kubalandeli ukuthi akuyena uKhuzani loya, uKhuzani owayifakwe isilingo noma wayilingekile. Akekho ongaduki empilweni, akekho umuntu onyathela 100%. Akekho umuntu othi yena mina nje akaze ngone lo ngazalwa. Akekho umuntu othi yena mina akaze ngithuke sengiphakamisa umoya ngathi ngiyahluthuka lo ngazalwa. Vele uma ngabe umuntu odume ngokwenza izinto ezinhle phambi kwabantu, uma ngabe sewenza okubhedayo, abantu bakunaka kakhulu ngoba suke bengayitsheli ukuthi leyo nto leyo nawe uyayenza. Ingakho omunye umuntu uyezethi awukodwa ntombazi wami uhle ngathi awuyingishe toilet ngoba usuke ebuka ubuhle bayo, ebuka ukuthi akwakwazi uyifanisa naleya ndawo esuke yase toilet ngoba usukazi ukuthi lo muntu lo umuntu omuhle ngayo yonke indlela akamcabange kulezo ndawo. So ke nami njengomuntu osemculweni owenzela abantu izinto ezinhle, uma ngabe sengenza into ebhedayo nento ephuma eceleni, vele kunabantu abangithanda abazophoxeka abathi awu lo mfana sesemthwale kangaka sithi umfana uyaphila wenzani. Ngiyacela bakithi ukuthi la khona enhlizweni yakho wena ongithandayo la engathinta khona kwashayeka kabi, ngiyaxolisa, ngaphunduleka futhi sekwaba khona izimo zamafoni manje esevele isabalalise yonke into ngenhloso ke ezingalungile. Ngiyaxolisa lo mfowabo Abiyele, ngiyaxolisa nakubafowethu abaphila nomfowabo Abiyele, ngicela bengixolele ngokweqiniso ngoba ngiyazisola umdlalo loya odlalwa ukuthi ngangaze ngize ngifike esigabeni esinjeyana ngoba kwakwenze njani. Ngazisola in a second le nto yenzekile ngathi kodwa Nkosi yami ngenzani, yini le engiyenzayo, uNkulunkulu engibusise kangaka, ngishoda ngani ukuthi ngaze ngenza into kanjena, bekunani ibinamathelile yini leyo nhlamba. Ngiyazisola kakhulu phambi kwenu, angazi noma enhlizweni zenu la bengihleli khona ngisawubuye ngihlale yini ngesenzo engasenza, noma ngabe angisobuye ngihlale enhlizweni zenu la bengihleli khona, kodwa khona uma ngixolisile ngiyogezeka enhlizweni. Ngiyaxolisa kakhulu, angiyena umuntu onjeya
noxolo lami angizenzisi ngixolisa ngoba ngixolisa kulungile mangabe kumele ngijeze ngalokho ngijeze ngoba vele ngona ngoba ngiyazi khona abantu abafowethu abaphila naye uQuality abawumtshela naye bethi umfana waxhaphaza kwasho wacima kanjani abawumtshela bemhlohle besho lokho nalokho kufanele bekwenze lokho ngoba wonke umuntu uyathanda ukuthi umuntu aphila naye angamboni ekube ngazuthi khona into embi ehlakala kuyena so ngithi maluju kuleyo ndawo kuba